Igama ngusifundo kaNgwenya kuyimi umgijimi ongumlombi wegazi leqembu elilomba igazi iNational Blood Service Zimbabwe. Ngikhangele umhlubulo eMandebeleni ngisithi kini silapha eRidan ku-JM Nkomo lo 15 Avenue. Silapha sixhasweke yiRidan ukuthi sibuthelele siqoqe igazi ngobuningi balo ukwenzela ukuthi siphathise umphakathi khona lapha emhlubulweni weMandebeleni ezansi yezikwazi lezi Zimbabwe. Njalo silapho ukuthi sinxuse sigqugquzele umphakathi ukuthi njengoba likubonile ukuthi phakathina kwesikhathi lapha ikhefu eledlule elekhisimisi lomnyaka omutsha kube lengozi eziningi phecelezi ezisuke zaphose zaphuca abantu impilo zabo eziqhakazekileyo kanti ke abanye bedlule emhlabeni. Kangakanani silapha ke ukuthi sizozama ukuthi siqoqe igazi ngoba inqolaba yegazi ingani isintengantenga ingani phansinyana. Izigaba ezijiyeneyo ualo balo aba zikhona ngobuningi bazo esiphaleni segazi kodwa isigaba usigombolozi siyasilela ke kakhulu. Ngakho ke sizama ukuthi siqoqeke ukuthi inqolaba yegazi ingani iyakhuphuka abantu bebe lempilo eqhakazekileyo. Iziguli zethu sesibhedlela kanti ke labanye abangagula labangalimala ezingozini ezijiyeneyo. Silapha ke ukubana sibonge kakhulu inhlanganiso yamafutha enkolo zomlilo ethiwa yiRidan ukuthi isiyenze saba ngabantu emphakathini ukuthi basincedise ekulombeni igazi. Ngalelo sizatho ke ngithi namhlanje ke kungabizozwayo kuze kuyefika ihola lesihlanu ntambama siyaba sikhona lapha eRidan ku-15 Avenue sizocela ke ukuthi isiphathise kakhulu ngokulomba igazi. Siyabonga.